içtir. Ki hadi çatık koy men turğusu var. Az men turu olayım bulamaz. Halini al lan. Halini al bulam halini. Töre kıtlasın aman al. Gelip gelip pasportum problemi olup uçotum çok Karaçköy'de. Hakimiyetke vardım, sosyalistlerge vardım. Sosyalistler yardım bulup 20 alısık tamak veratkan aldılar, toktop kaldı da bir ay bolup kaldı. Üstlerinde tamak, transportası çok tamak toktop kaldı. Ama şimdi hukkan görgündür, bağı, beni bilip tananlar, elden hukkanlar gelip yardım veretti. Darı darmeyimde alıp veratacak, tamağa şu saf gelip veratacak. Köpkö bas albayım, uzağa jür albayım. Bir adam jetelebese meni özüm jalgız jür albayım. Meni jetelep çoң balam çıkayım diye çıkan olgan ökö kalap çırıldap. Nazır o ekinci klasda okugan balam 2 jumadan beri olup uyda jatıp. Uşo vraçlar içine akça tыйын berişip, özleri darılarda alıp verişip ukul alatat, men kapel salatat. Ошо таможняда иштеген ушу Алмаз деген бала жардам берип ошо уколдорубузду алып берди бир сире. Анан кимге барам ушу таанаган билгендеримден жардам сурайм, кайрылам. Акча ачка калсак уялганды токтоттум, нан сурайм. Картбатабыз бар, картбата келген сайын тааныштардан карызга акча сурайбыз. Монт балам темселеп көргөн жерде жүк түшүргөнгө чыгып иштейт, кайра карыздарды кутулат. Erте ушинтип күн көрүп жашап атабыз. Башка эмне кылайын деп, тияка бияка жардам сурап барайын дейм, баса албайм. Үйдөн чыга албайм. Алым жок. Анан Кудай берген жашоону көрүп, Кудай берген рызкыны ичип жеп, эптеп күн көрүп атам да эмне кылайын? Арманымды кимге айтайын айтса? Мен арманымды айткам. Бара турган жерлерге да барып айткам. Эч кимден таянак чыккан жок. Hakimiyetке kança bardым жалдырап, ачыкка калган күндөрдө бардым, жардам болобу экен деп. Соцсалиштага да бардым жалдырап. Ушу балдарыма кичине болсо да акча чыгып турса, жок дегенде күнүмдүк нан чайыма тыйын болуп турабы деп. Эч кимден жардам болгон жок. Акырында ушу соцсалиште кичине жардам берип, анда санда продукты берет. Anan bir kvartal dep baradan bir 500 so'mdan akça berçiler, anası da hazır jok. Tiyse tiyip kalıp tiybese emme elestesçi günümdük jaşaňa bir toğla kartoşka alsaň da, bir üstük piyaz alsaň da bari akça. Oşol bolmasa kantı okat kılam men. Kantı okat kılam, aytçı kimge aytayın? Arız armanımды aytkanды toktattım. Her hiç kim okup etken, hiç kim kara etken, anan göre ettip günümdük okatım menen, günümdük yaşam menen ömür sürüp yaşaya gireyim dep uşu tiyanaklı koydum da oturup kaldım. Hiç şaka barım da gelmey aldım. Hiç kimge varıp canımda akvalımda aytkım da gelmey aldım. Bari ayttım, hiç kim suragan jok. Biröö bası gelip karagan jok. Benim участогымда şunday основном şunday emeler yaşayt da. Bunun 4 balası var. Janagı 3 balası menen jana gelin geçe aytotun bolup eşke çıkarıp konke saraya giyip koydum dep. Bular dele oşundoy jakta jashap жүргөнүм былтырдан beri деп монда жылыраак балдар кичике жаш болуп бияка келди. Эми азыр пропискасы жок деп шуна пособие чыгарбай коюптур. Эптеп чыгарып берсе айлык пособие болуп турса, мисалы үчүн азыр экөөнө хотя бы 1,5 миң, 2 миң болуп калса ушуларга аябай жакшы жардам болмок да. Муну 2 миң төдү, бул МКда дагы bir 2 миң алса, бир алганда мында, бир алганда тигиндер балдарына бир торе жардам болуп калмак. Продукты сұрайым, башқа қалдырма балдарымдан. Өкмөткө барып
kança harcadım. Hakimiyete kança vardım. Gelip böyle pasportuma takayım. Ahırı Kırgızistan'ın Caramoğlu'nu 96. yıldan beri şu Bişkek'te, şu Lenski rayonunda Karaşlı yerlerde yaşap жүрөм. Мынакей мына Пушкинадагы жана Люда деген квартаны деле акыбалымды билет. 5 жыл ошонун колунда жашадым. Даже орустар келип жардам берип жүрдү. Кошуналарым жардам берип атты. Анан неге өкмөттөн мен эч жардам ала албайм? Неге өкмөт мени сурабайт?